U Moskvi je na Crvenom trgu, kao i uvek do sad, održana velika vojna parada povodom 78 godina pobede u Velikom otadžbinskom, odnosno Drugom svetskom ratu. U obraćanju učesnicima okupljenima se na glavnom trgu Rusije i sunarodnicima obratio Vladimir Putin. Rusija želi da vidi budućnost mira, slobode i stabilnosti. Za nas, za Rusiju, nema neprijateljskih naroda ni na zapadu ni na istoku, ali zapadne elite diktiraju svoju ideologiju superiornosti, što dovodi do novih krvavih događaja u istoriji čovečanstva. Verujemo da je svaka takva ideologija sama po sebi odvratna, zločinačka i smrtonosna. Međutim, zapadne globalističke elite i dalje govore o svojoj ekskluzivnosti, sukobljavaju ljude i cepaju društva, izazivaju krvave sukobe i državne udare, seju mržnju, rusofobiju, agresivni nacionalizam i uništavaju tradicionalne porodične vrednosti koje čoveka čine čovekom. Izgleda da su zaboravili do čega su dovele sumanute ambicije nacista da vladaju svetom, da su zaboravili ko je pobedio to monstruozno totalno zlo kojim se isprečio kao zid braneći svoju rodnu zemlju, a nije štedeo svoje živote ni za oslobođenje naroda Evrope. Danas je civilizacija ponovo na odlučujućoj prekretnici, ponovo je pokrenut pravi rat protiv naše otadžbine, ali mi smo se suprotstavili međunarodnom terorizmu, zaštitit ćemo i stanovnike Donbasa, osigurat ćemo svoju bezbednost, rekao je Putin. Cilj protivnika Ruske federacije je njeno razbijanje. Neke zemlje pokušavaju da zadave svaki centar suverenog razvoja. Na zapadu se već ruše memorijali posvećeni pobednicima u Drugom svetskom ratu, a stvara kult nacizma. To je izrugivanje i zločin, revanšizam onih koji su spremali novi pohod protiv Ruske federacije. Ponosni smo na učesnike specijalne vojne operacije, na sve koji se bore na prvoj liniji fronta, na sve koji snabdevaju front pod vatrom i spasavaju ranjene. Sada nema ništa važnije od vašeg borbenog rada. Uveren sam da naša vojska osjeća bezgraničnu ljubav svojih najmilijih. Cela zemlja se okupila da podrži naše heroje. Svi su spremni da pomognu. Oni se mole za vas, rekao je Putin. U paradi je učestvovalo 10.000 ljudi i 125 jedinica različitog naoružanja i vojne tehnike. Tradicionalno na čelu paradne kolone bio je sovjetski tank T-34 iz perioda Velikog otadžbinskog rata.